Assalamu alaikum, qadrdan ekran oldidagi ko'rarmanlar. Hozirlarga Qozog'iston Uyg'urlar munosabatlik yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізгүчілері Shahniza Aziz va Ravil Нариманов. Samimiy xabarlar bizning kanalimizdan. Ассаламу алейкум, дорогие зрители. Вы смотрите программу новости на канале Казахстан Уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущий блока новостей Шахниза Азиз и Равиль Нариманов. Здесь делают честные новости. Уйгурский театр музыкальной комедии имени Кудуса Хожамярова празднует свое 90-летие. Помимо гала-концерта, к празднику театра были организованы разнообразные мероприятия, посвященные его долгой и успешной истории. Постановки, выставки и другие интересные события собрали ценителей театрального искусства и ценителей культуры со всего региона. Уйгурский театр музыкальной комедии имени Кудуса Хожамярова продолжает радовать публику своими выдающимися постановками и талантливыми исполнителями. И это юбилейное мероприятие стало знаменательным шагом в его истории. Журналистлар күнеге багышланган Достык пресс медиа форумы Алматы шәһәрендә булып үтте. Достык пресс медиа аммави ахбарат васиталарының хадимларының 2-нче җумһуриятлек форумы Казахстан Халкы Ассамблеясы ва Алматы шәһәре җумһуриятлек достык уенының куллап-куатлышы, Казахстан уйгырларының җумһуриятлек этно-мәдәният мәркәзе җәмгыятьлек берләшмәсенең тәшәббүсе ва оештырышы белән Шәбнәм уйгырның креатив ханым-кызлар җәмгыятьлек тәшкилаты, Мирас аналар җәмгыяте һәм шундыйлар Казахстан уйгыр яшьләр берлегенең куллап-куатлышы белән үткәрелде. Достык медиа форумының асасый мәксәде милли журналистиканың тараҡҡиятыға ва ушбу тараҡҡиятҡа өз өлөшөн ҡушып килеп аткан хадимларның ишиға баһа бириш булды. Мәзкур фәалиәттә журналистларны тәбрикләштән сырт, милли аммави васита ҡоралларының аткарып аткан эшләре һәм шундыйлар актуаль мәсьәләләр хаҡында гәп ҡуҙғалды. Маусымның 28-сендә бекітелгән журналистлар Фурсатны пайдаланып, безнең кәсептәшләргә мейрамыңлар мөбарәк булсын димәкчебез. Журналист булыш хакыйкатьнең тараптары булыш, хак игеләр сунмас. Оңай эмас бу юлда һәммәмезгә сунмас ирада теләйбез. В городе Алматы прошел форум «Ыклас», приуроченный ко Дню медицинского работника. В канун Дня медицинского работника Республики Казахстан филиал Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана по городу Алматы организовал форум медицинских работников «Ыклас», который прошел под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Форум собрал более 90 медицинских работников городов Астана, Алматы, Конаев, а также Алматинской области и области Жетысу, среди которых присутствовали профессора и доктора медицинских наук, а также врачи, медсестры, фельдшеры и многие другие. С приветственными словами выступил председатель общественного объединения Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана, член Совета Ассамблеи народа Казахстана Долкунтай Абдулхалил, который провел беседу о инициативах президента Токаева на 33-й съезд Ассамблеи народов Казахстана и какую в этом роль могут исполнить представители медицинской интеллигенции республики. Сақтайтасыздар. Президентіміздің алып қойған мақсатымыз жоқ. Еліміздің тыныштыққа, бірлікке, адам азаматтығына. Сіздердің кәсіп қылған адам қызмет ететін қызмет. Халық ағылып берген кезінде оның қалтасы емес, оның ауырының дейінде, соның жүрегін тауып, сол халқымыздың ризалығын алатын болсаңдар, халқымыз сіздерге риза болатын болса, елімізге риза болады. Söz etmişler, çünkü bu bunun bir sözü var mı? Bizim Cumhuriyet Medeniyet Merkezi'nin reisi Azim Kemal Kurtulmu'nun Cumhuriyet Medeniyet Merkezi'ndeki etrafında 13 sayılma, kenarışma
Hemen şu sayılarının böyle medicine sağlığı sevmedim. Ben kendisi. Bunu bırakmayın. Bana aslında ben maddeler bu bakımdan bizlik evrenin ofisinde oluyor. Çapa. Ben burada profesyonelden скромный için ben doçentlerin bilimci akademiklerden. В ходе программы были подготовлены основные доклады по развитию медицины и профилактики граждан. Iqimdiki ayının 21 günü Almut şəhərində Rəhmətcan Qojanberdiyevning Ümit Yıldızı namlıq kitabının tanıştırış mərasimi ötküzüldü. Hakikaten hazır yaşlarda sel kitap okuşqa bo'lgan muhabbet qiziqish sel azayıp kaldı. Biroq da barligini shunday kitap o'qimaydi deb aytishga albatta bo'lmaydi. Kitap o'qiydiganlar bor. Meningcha bu anda kitapning qadrini bildiganlar bor. Bu mening tunji to'plam. Bundan bir 20 yillar burun yozilgan bir etüt bor deb qishliq manzarani tasvirlagan. Ümit Yıldız deb qisqacha mazmuni bir so'z bilan aytmoqda shu baliq vaqtimizdagi archa bayrami shuyerdagi yulduz shunga kitobning nomini Ümit Yıldız deb qo'ydim. Haqiqatan bizning maktab nashriyati bevosita shu ana tillik maktablarimizning o'qish qurollari bilan ta'minlab kelyapti mushkamgacha. Mustaqillik yillaridan boshlab yana Atlamura nashriyati ichildi. U yerda Uyg'ur tahririyati bor, ko'pchilikning xabari bor. Endi shu 1986-yili men 85da shu vaqtdagi Qozoq pedagogika institutining tarix fakultetini tamomlagan. Bir ikki o'qish yil maktabda ishlagandan keyin shu maktab nashriyatiga ishga kirgan edim. Mana 40 yildan ko'p vaqt shu nashriyatda ishlab kelyapmiz. Yuzlagan darsliklarni, metodik qo'llanmalarni chiqardik. Undan sirt ko'plagan bizning talantli, qobiliyatli avtorlarimizning kitoblarini chiqarishga yordam qildik. Shuning uchun shu Ümit Yıldız'ni ko'pchilik o'qirmanlarning o'qishini umid qilma, ham yoqtirib o'qishni umid qilma. Düglek üstelge her xil sahalarda elimiz taraqqiyotiga ülüşünü qo'shayotgan insonlar ishtirok qildi. Assalomu alaykum, qadrli abdullah. Bugün nəhayət yaxşı. Bu sayılar qoyuldu. Bunun bir parçası var. Alnımızı boyunca beden merkezinin reisi olan basan bu sözcük işleyerek şunun ağırda bunun burada işlandırıcı bir varlık. İşte aldır basında arkadaşlar jübülen kollar bazen jübülatınız olacak. Ben böyle bir şey Rahmetçilerimizin kitapları yazıp çıkarmışken bu şöyle biraz prezentasyona gelen birbirine şarkı konserti ben Rahmetçilerimizin bulunduğu dilimiz aynısı yok olmadan bir şey yani. Şuna koyayım. İşte ben orada işte yok. Kaçıncı desem yok abi bu iş. Şunun için başka adam bulsun ki geliştirmeyi. Hep şu anda kişiden önce işletmenin boşu akışı var mı? Boşuna dediğimizde bizim bağlarımızla mektepte kitaplarını elip başlarını okup kivardır. Etikette de ülkeden üniversiteler müşteriler Bozantı'na yazılmadı. Belki bizden açıp Bozantı'na başı gibi bir şey madde parasına getirdi. Bu 5 yıllarımız bakın Türkiye'de tarihi bizim dünyada Türkiye'nin jurnalistlerimiz var. Yazmışlarımızla başlanan ister. Türkiye'de başladı. İnsanlar gerçekten başarılı bir insan. Yurtuzları kitabının şehirleri oluşturuşlarısını buldu. Geçiden aşağı bırakmışlar. Yani aile köy işinde dört biz çıkarmak kalkımız için bu aile olan şunlar. Açıkçası bırakmak kalkımız bir kere hazırlık arasında. Şirketin bir türlü kullanma sorumluluk kalkımızga bizim şirket olsa kalkımızla tanıtımız. Бүгінгі өткізіп жатқан мәрасым тоғрысында қысқаша айтып бере аламсыз? Алейкум ассалам. Her qandaq milletning ulug' nomini ulug'lovchi shoir, yozuvchilar, olim, ziyolilar shu uchun mushuni qimmat ruhini bilgan Bo'stonliq Uyg'ur
Мәдәният мәркәзенең башкарма әгъзаларының оештырышы белән бүгенге Өмет Йолдызы намлы китапны тоныштырыш мәрәсеме үтеп атыды. Бу китапның муаллифе безнең көрнәклек мәрифәтче Рахматҗан Гоҗамбердиев. Şu üçün bugün biz köpçilikке şu kitapını tanıştırış yolunda şunda kitaplarının köperek çıkışıga hem bizim milli mekteplerimizde okuyatkan balalarımızga meşel buluş yolunda şu kitaplar nayet gerek. Şu üçün kelgüsüdüma Rahmetcan'ın işlerine ah yol tilep şunda kitaplarını dünyaya keltirişe ümitvarlık kılımız. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлари с программой новости. Здесь делают честные новости. Мошның белән безнең программамыз тамам. Эфирдә булган Казахстан Уйгурлари каналы хәбәрләр программасы. Сәмими хәбәрләр безнең каналымызда.